Lumpung yele kai sports balatip ka LP School Sports Meet Nongstoin Town ka baship ho kalas dang hinin kasngi ka khandai tarik ya yong arja aphosan hamadan NDSA nong pendang Nongstoin. Hagani ka lumpung baship ho kiladon kumba khatpra tali ki school ki balaya shim benta shit ram. Ladon rengkat ban play but I men CM ya kani ka lumpung balai singi da I district sports officer kong balarina CM kum ikong san harengkat ka jingdon lang kiwei di ki kinram ki landan kuntup ru ya ki nongkit kam jong ka LP School Sports Meet Nongstoin Town Committee ki official ki nong hikai school pat kiwei. Lapan po pen pieng ya kani ka singis dang da ki jingrai jing shot but kiwei ki program. Nakaliang ikong san ila kentio ya kalama jong ka senjuk but shimru ya ka seliut ya ka march pass jong ki khandu tali ki school ki bela shim benta. President, secretary, body members, balok jomnika LP School Sports Meet Nongstoin Town Committee, kabala hot snow pan, yang abang yedon lang ang gigapor, yang abang inyo ang sakilang, yang kani ka sports meet kajong pi. Hot ni school po ba kalayaan ng tala shipang slim, kani ka kajong treasure kajong di members jong kani ka LP School Sports Meet Town Committee. Kajong ichinay kajong pi, ya kaba Tio i ya kajinglan kam, but ya kajinglan toy, omtang ya kajing puli. Kasi tio i ya kajinglan kam, ya kajinglan toy, haga sports. Di idap siya na kajing snowpen ka crowd, ya kajing kekya kajing ki, ya kabakin pelong ya kajing sports meet. O ni tip ba ka sports si ka kajinglan toy, hindi mo buwan kiyang. Kaya kajinglan toy ini baginyo eromet ka pat ka bapat ka bakya. Ay mo jumon to yini bagino ay jumot ke jum perkhat ke ba kampro ke jadien kay mo shibon na ke jumon to ya ka ba ti belong bun ki jing ya kan ka ba ninyo iban niya kudo e ti parlok ki jomi ti kadai da kini si siapa na kenturu ya pin na beret khatam e ora dap da jing kemen ya ka ba yo i ba ki ra ku khat pra ti school ko ba I president ila on Tishim ya kani bagalong ka kalat kalimti dari ka platform naman tayo ka jong piway harap pila balpengi yung sat yung pong diba play na IAP Tishim hiya ya kani hawai ka hai kapileng jong kajing ilakay kaban kajing jong kajing rem break A ka ba PPI ya ka ba bhatam bila persyang ya ka ba bhatam dengan sekian katakan ay kajing wun ka IAP Bat kunjuru kanang perkir ya pi ada dua benda yang kaba hilapan ay kaba bahatam aga eke baru kaba pilih they enjoy the lively kiba pinedon ni the sports have fun le eke kaba long discipline como if no punya baru kaba punya the sports ada the sport ada the lively but kanang kunjuru ya pi Wapinanya kiyo syapran kumba kini ki members sa kanila LP School Sports Meet ki don ya kajiliyo ijnay ki piro pineban pati ya kapor kajong pi Hot yo I ba kajilon kam habaro atli tiyang kata kajil puli ba yung sports rukunjur Te nakin tu ya pi ba piro pinan ya kaban pati ya kapor kajong pi Nalu kapinang red kunin Kadibandan kapor ya kabapin record, kadibandan kapor ya kabapin liakay, dan kapor ya kabapin traikan min. Kaliaskan lara pinang berbati ya kapor, wati ini pa jok piru yang bercelor ya pi. Bapin shimbenta hagi jeli liakay ya kabapin min. Kibapun gini ya kabapin kirtiyo ya pi, nadu kapin agrit. Bapun juru ngai kublay, hamtam ya ki kemegi pa. Bagi kinong hikai baru yang kecil treasure kam kejaki, yang kaba pen practice pi, batu juru yang support kaba kikmi kispa di ayah pi, di ayah kulai shisha, kaba kalau long shisha kecil terpun dia kiri kiri lah, kecil yalam nanti kejaki,
bat ke jing treasure kam ke jong pi te na ken tu ye pi bat la ya ke bok ke ruang hari ni ki laisli ya ka ba peni ya ki sab ki pong ke jong pi treasure kam peni ya ka sab ke jong pi le ege ka ba bhatam ka ba pi la ban le je tang ka kini ki kin sa shisien na ai play ya ki numbers baru kan bat ya bilang baru baca tu bayar dari kapor ku play shibun play untuk ku ya pi ba ini lang lebih